Vannoi ya YouTube le Facebook thing lang news Thadou news YouTube na lagonin tuni ni sim som la segi thapul kum sang ni la som ni nga ni ko in zong Meitei te thusoh le Vannoi thusoh dang ho Thadou paova kiledoh angai la na nei ki taw hite paw hin le do alin sin sun elmun thusoh ni sima ke ma ba si Meitei SDA koi lut na thing chung cha nga point chum phabip zaw na memorandum 1 RPI in governor Ajay Kumar Bhala hi nga na pilunin hi VDF ron kipin na ani hi to chai na dia government a ko hi che na ki chi na kha ke do ka asia kipin ni hi ki bol jom jing ding a hi kuki MLA hon to so chief minister gam sung nga thei ponte Srui festival adia ki siam ki sa chu chai hi tai security force so ven bit na to ki hlona Srui lili festival chung cha nga government chip chana thei loading mi pi che le vale phatikai cha aven bit ding a hi Kuki ho bang ama hon adel diman mulo ko 18 aki gom khom win lo seng khom ve e ho awang leader hi nom kitam the ajeng khanin na ato athil abol le kai la ding loi la ding igo je win tuni chan khana ki pun khom zo the nai po ve VDF hon adel diman hi thei ding dol hi go fin akin the lam pen na to u podo hen Burma gam china state na PDF zolena sniper team hon ASUV phalam city operation abol nawa hi Burma sipai ho to akikap to now video a hi tu chung sirui lili miss contest a hi tangkul le Meitei bo a hin Manipur na gadang ti chu ka bui jele rong anal maring lam kang kom chiru mau cho thel in pui ho azaw pa povin a hi Nilai ni a official defense statement episode on achun international border koma Manipur Chandigarh district a new samtal village koma May 14 PDF ki kapli ho apanin ngalman cha phabe mod in a ume jan hi achun Guwahati a kuki MLA ho suspension of operation a kuki militant son kuki ho ading to khom na khat ani win a hi Birth certificate azawlova ahile school kule so amin hum chule sarkar na to the loading in a ume ichan chu hi tun la thing lang news ngayu muntina Thadou news YouTube channel ngai zo se ne bon cha win mangpha